Noma enyoke numono. Indomo la traditional council na jian ko sofo ni na eba pehye bi efen won pe mo fen mu kemba wo jamo ikonkron ne aba ha wo opening prayer moni ba soli ni wo keje wo ni chumo nshinji very reverend Richard Akowaji. Wafin lala chegma ye lala nyumai ne hunke enumo kukuni je nyo ake nyamba o she ke dalechi ke lala ke je eyi amen okule nyomo nimbo owe bi eba pe bi ene lebi ne ni amegeshida aha ni bi na mena ga jode ya bi ne ho bi ni wo yo mi e ke bi ni baba fe oke oyo adon ne ge bi ami e wonye won fe no go no oshimbo wo che ofe won papo fai no ba wo ten le bi ne bi na fe ni wo ye emu bele ke moshi ke ba wo ten ni oke wa waja oh hey nyami befe Godro lonucho yo beta mono nia atwenjo oh Shipon like and when who no fair, ni be fair over me, can who or fair ni do be, can you come be ni doing no party on Isa, I finish her name. Okay, she never humble a jack as she or she a woman, look away to affiliate me, she okay, she damn me humble, yet can you watch me, Lady Runner, Atana, you know. Bo yo, then you la fin e ba kwesi bi na me ke afi wa fe momo alon te dingo aga fo woten wo bole kutu wo pe wo je nu no wo je bu wo je nu no ke wo ye wo nu wo ko je no ajowo ni wo pan wo bra aba hwe wo hin la man fe mi gbabo fayata ene ke bia mi aka bonu njo ni bo yo na ni bi fe yo bo be ni shegbe go e owo man je ni le lo ni David oha Jerusalem Israel mene esha wala no e bi ene won ko fai be ni wo afide ba she du wa bi e go ni jo won ko fai no wo man je oha wo Jesus Christ gba mi amen. Inu washe obache mass choir koni amea anthem.
Keshipon, ye Bomo, yes, Subano. Yo, a small walk, my man, ye won't be a walk, bra. Yo, I mean, ye mind cheddar, a mind che ye little mashishinda. Your friend, what I do, Dade Kotopon. Wafen in washe obache praises team kuna mbanye wonye can praises and adoration. Nu wokeji nu nchoi ifi baba o ehawo. Praises team. Na menye wonye can praises and adoration. La bonne senior choir banye wonye can praises and adoration. Never know what trade you are, no work La Bonnie Senior High School Choir. Amelawa, what trade you are, Hame. Amen. Ache bit man so eje and us kanka. Oh fat. I'm sorry. Please, may we be on our feet. Sorry. Up, please. Oh, your friend, our friend, what will you know? You was she way, get you no joy. What will you know? We will celebrate our God. We will celebrate our God. Let His banner be raised and His be sing. We will celebrate our God. Let His banner be raised and His glory be seen. We will celebrate our God. Singing, we will celebrate. Oh, let His banner be raised
His glory we sing, we will celebrate. Oh, we will celebrate our God. And we will celebrate our God. Oh, let His banner be raised and His glory be seen. We will celebrate our God. Let His banner be raised and His glory be seen. We will celebrate our God. For it is raining all around me, and I can feel it in the light of rain. Rely on Jesus to give us more rain, until we are filled and we are so in the light of rain. It is raining, it is raining all around me, all around me. I can feel it in the light of rain, in the light of rain. Rely on Jesus to give us more rain, until we are filled and we are so in the light of rain. Oh, it's me, yes, who I am. What does the other be? What want the passion be? Me, Naenda. Me, yes, who I am. What does the other be? What want the passion be? Me, Naenda. Me, Naenda. Me, yes, who I am. What does the other be? What want the passion be? Me, waiting money, yo, money, yo, money, yo, money, yo. Oh, money, 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 oh, singing hallelujah. So above Tonyo, oh, Tonyo say hallelujah. Me say hallelujah. Jesus is my Lord, I'll praise Him forevermore. Jesus is my Lord, I'll praise Him. Oh, singing, I'll praise Him forevermore. I'll praise Him forevermore. I'll praise Him forevermore. Praise Him. Oh, Jesus is my Lord, I'll praise Him forevermore. Jesus is my Lord, I'll praise Him for. Oh, sing, Jesus is my Lord, I'll praise Him forevermore. Jesus is my Lord, I'll praise Him. Oh, singing, I'll praise Him forevermore. I sing, I'll praise Him forevermore. Oh, I say, I'll praise Him forevermore. Oh, singing, I'll praise Him forevermore. Oh, I say, cast your wedding unto Jesus, for He cares for you. Cast your wedding unto Jesus, for He cares for you. Oh, I say, cast your wedding unto Jesus, for He cares for you. Oh, cast your wedding unto Jesus. Oh, singing
Yesu ni wangu wasimama milele. Oh, Yesu ni wangu wasimama milele. Ah, Yesu ni wangu wasimama milele. Oh, misi wasimama, he wasimama, oh wasimama, ah wasimama, oh misi wasimama, he wasimama, he wasimama, he wasimama. What try to our Laboni Senior High School Choir? What try to our What try to our Any wash about candy war Malekonkron and Hawo. Kenkling about candy Hawo G Psalm 148 verse 11 to 14. Moniba candy Hawo G Dickiness and a Aquete. And finally, praise the Lord. Wafe, wamala juemoni wabada mono, wabana ya David lala, oha, nyuma ejeke panyo. Kaya minja nyuma ka ekumie, kaya si nyuma ka ejele. David lala, oha, nyuma ejeke panyo. Minja nyuma ka ekumie, kaya si nyuma ka ejele. And finally, how wa number you more not sweep. She can't know my judgment. Can imagine anobi fe. Lumen. Can she can't let no kojolo fe. Can obraye fe. Oh no cry. Can be can be bru. Ha, I made cheer Yehovah Bailey. E jack echo me egbele no, I will go to. Fegbe ifen le enunyam le ko feshikon le kanwen fin tete eka ehewale ple ewo eman eka ehewale ple ewo eman bi ano no hewale emen konkron le ajie eyi Israel bi niji eman ni benkelele nyejia Yehowa yi amen. Neke chano wabaka ne Petro wolo niji wankane Petro kankran wolo yicho enyo eminja anyo maka ekpawo Petro kankran wolo yicho enyo eminja anyo maka ekpawo ya obu anyo mbo yue monto ye nye wa menfe nye suma nye me menle nye shi anyo mbo gbeye nye wa manche. You find any number you amen. Wonder woman mission. Dani akenyumbo yumo ba wo you find wabala Methodist hymn 720. Christ from whom all blessings flow. You find kuni wo wili wo no wala Methodist hymn 720. Christ, from whom all blessings flow. If I never work, program me AME. If I know what will you know,
Fine, no one is session. Any was a watchy ni aba ke nyumba yumo bahawo. Ni otino ni abadomo na ke nyumba yumo a woji bule ke hamo femo. Shishito no ke hamanpe loji uti ni akeye la Homowo 2025. Monique nyumba yumo bahawo lebine ji wo Papa Reverend Emmanuel Anumkwe ni Ejaya Apostolic Salvation Church. Over ne akegbe Apostle General Emmanuel Anumkwe ni Ejaya Apostolic Salvation Church. Nyefa wa kedin twawa akpele ni ke nyumbo yemo ihawo lebi. Nime name shion onupai akuche mi lumoe sofo nupai keme feni na ekuchi bi numbode hejole ahan wanda ni church lebne ke boni wo kenkren ni kanemo ke ake me fe lumoe mancheme me fe kwa obrayin ko obrayi fe sake shi eja ke numboji money efi no pele ehawo ye wala manemre wanda ofele shi ke yicho ni ake hawo ake bule ke ha menfe eji shishito no ke ha mancha hallelujah ofane chode ha meni ko ne ke yicho ne Yuemo kulubi eteyemi ni obatu eshichomo ake bule ke agbene huwe shishito ke agbene huwe mang bule yuemo ni na wani wo ga yuemo fele wo nyeme ake wo alo bullet ake boni ake eji he wale ke he gbeko ke anunyanko ni oke ha onyemi ni sake eyamofia mo no alo sake ebamofia mo den shishito no noko ni akeji oshishi ni atwa no kokro mai amano no ba jenshi lebne beni woni me ke na ma ba sheshie wala ke ba na ba gbele solomon ehawo shishito ni egbelegbe eha ko ni solomon femo anye ayano wahin bu amone wo meni wabua wo na ye biye keji akela manfen ba wo home bi embo wo na don loi shikeji okwe agba nse ma mu fen ba biye ni mancha hallelujah woni akemencha sake menfe ke shabie ni enye ebahime no chode ka wonu wo hi enya agbene wo ke ha me alo bule ke ha me fe le fane ni ne ya ha me wo alo bule ke ha me fe wo ni sake eba mambi ya den ke ha nime ke name alo ake bule ni sake ake ha nime ke name ke no ni nime ke name hun ka ha mambi ke man unupai ni ameka meshuna
eji otinoko noji no ni akel lebna ke eji shisto no ke ha mancha mambi ke menije mambi fe ameji mene fe ni sake woke wo ke bule ahame ni menije mambi hunu yo bi ehu e ameke wo ke bule ahamambi eja ke amehu ameje mankroko me ano ni won wo ya mankroko me ano obonu wo ke wo ke bule ha boy na efutu wa ma na me hu e amehu esake ameke wo ke bule ahamman ke mi lumoy ko gaive yo noni brofu eke ake society alo ake mahu ke mankoni yo ni amekusumi amemla ke amehemo ka yeli ka amejuemo ni jome fe amrinke ba we share wa wiemo kome wa kusun kome ni agbone huwe wono fian wo fio aname ake meneme gamene alo la mene nyeme kaji oshila ne no te tashi o awie pe abana ake mene la anyo de ja ke no ko ke yo wie mo mre boko ke ne te tashi na kan ne awie wo la chon bi ka o fa na le o je la ona ke anu ani so man tashi wo ka wie nko ba gane ba ha wo wona ke manfe manoko keni yo he ni kajo kete he kuwe no wie pa ba na he no ja chogbe pa ba na he no je ja ke gbe holomi mo fia mo shia fe shia akucho ke gbe na wo eje me ameji don brofo ke society ina ya gam shima che no no fio manko klede ola ko ni chole ni be ni your workshop fridge salo eje togo iba ni e ba je mi gbe akwaje ni kre ba dumo hie le mo ye ka mi ona mo ni dumo je eduku na efie ona ka je teshin kekwe bo togo nyu to tendo ka o master da ne ka me ka lo ba pa sha me fie ameduku oula o ba na sande bo togo nyu ba le kashime kelame ona wo mankoni ameni fe mo ni fe ye akwe ni ameyu ekomiye ameji meni acho ame ake man woye majin krokuma na bi ni amehu ame manemi woye kambi ame bi woye notness ame bi woye eve ame bi damgbe bi ame fi ame manemi ame fe ame chumo mambi eja woka me ya mami ni sake ame kewu kebule ahamman keman ni yo woye numbo jalu usrote ya manemi waye Christopher ni waye Muslims ke kui koku me feni futani mo jaloi ameye amehu ameye ma ameji meni fata ni ma jio emu dhani waye akuchei ke agbene nwe wokushiai dani waye boy ni baslawo eko shikume pe e ba hinhia lo gbiete leke me na fe ka me ba ma na be mle twa na me yo ma ametwo mambi ka me shibi ametepe ame mambi don no ani ke moko ba ni na agbako be no achi abenke o ma ko ni man alo shi ameni eyo achi abenke o shi ache ja ka o shi eyo woneke me na fe ke wabu awo he na watwo man sake wo kebule ni ashita eje menefe ade kebab hama onupai akuchi acheme ameshia cheme tetepo sake ameke wo kebule ne ahame sake ma ke wo aha majia cheme yagbe strote pi ano ni yamofama gbehe ke shi ni edomo ye mami sake ena na kan wo ke na kan bule komo nyami ni okela ake wo ke
wo kebule aha woi nyeme ano saka numbo jalo akuni yo bi ehu ameke wo kebule aha man keman onupai kemani femoni eja ke ehia onye no himboko man ni okewo kebule ha man onupai alo ma gbajianoto amekusumi amewie moy kameni femoni wo kebu aka oke ha man onupai titiri ka shebeni aka alagbemimpe ke Kristo asafo babawo elomo atwelena isene wote osofo nupa akpe de mi alagbemi ni agbele ke ha gakusu mfe mo a chele wie mo bam bam saka ke ya cord aka ya spring cord koni asa ne ke gbenla ne na ni wasano talo lagi Pentecost apostle nyamiche ekane nyeme ne gbodwa na wie mo omri no ne na yuo je na kaini ene je kota ya eja ke mambi hu ya megbe na ye Ghana mlami ni akewu kebule ha ene shitamo ke wie mo yo omri aya court ye moko mankusi mfe mo na alo ke ne ko ejagbe amefe din amewie don wo kaji wonmo jalo ife ni wo yo Muslims injo Christopher injowe sake wo kebule aba aha maunu wo yo omri ye amekusumi fe mu amri woba wo yeshi wo ha wonake sekune la ejodin mokolomo atwele na tutu ka ba yu kra ayu ye sense andato na nuhe ejake woke asafombi ayuo ka ha wa gbinyonmanyo ka ekome ni woke fe po wo woke sole nke me kuma ake ma ye mo dani Kristo jamoba la ma Kristo jamoba alo gaman Kristo jamoba dani atogaman alo la man amehia me kusumi ngwa jamoba wo seno talo aposonyamiche eke ake ene shitamo ka wie mo yo mi wa ya accord ya enehe nyeme bule ka wo ehu e mambi hu sa ka wo ka wo ka bule aha ma onupai kameni je mambi shiame ko yo ke agbena hu e ka ma onupai hu e amon ka je mo no ke ba mambi ano yeni bi babao ami ehia ake aka enye achuni na kan wo kabula na hu e yo oiradon saka wo aha school chosemo ye man beni mo nupai min kwai ake chosemo ya nojugba ye school ami ni a chose mambi koni amekaseni koni amehie abanyan ke ya shon na kanon sake follow fin ke wo aha school chosemo eja ke eke mo shon le ha ojomo mi gbeliyo wo sake beni magina cheme hu ya yeshiba amri ke wo ha kwa school anyira kra yo la ne ni chomo ya no ha ten wa ga wie mo egbo ya school say me ni me won panye fai fa ke gamanche wie ye ga adangbe efe wo fi se ko na akabe ko eja efe bo na pa aka school ko me ya he ko mani a twon hwi ni ayegama ashkon no afọ we takrade what school ye e kan yo ni yu ofante
ake ne ganyo ju bo wa ba chon bo o man wie mo no mo ju won pa fai kaji wo ke bule han ke chose mo ne abana chon le baba o ni a chon ga isene what e ba Bible Society pe General Secretary ka wa ke gamme mi panye fai ne Bible ma shipi ahe ka ba brofo o ke ye fo na ewia ke e ba lo ka ha gamanche ko ni gamanche akwede ho ha game nu e ba shebe ko ni amefe don e ja ke e bo amenyomo wo ke bule ha chose mo ko man wie mo chose mo ye la ne ke gan popa no fe ke dan gbe fe ba ye ebu awo e ja ke atwose odwomo ko owie mo ni mo aye abu awo saka wo ke bule hu aha ekome fe mo ye la manemi ye akuchi atei mo nu pai ke amemajimbi atei Kristo asafoi ke jalo ekrokume fe ni yo sekwe ne ekume fe mo ye wo ke mro sensa atei ye ni fe mo ni amre eja wo ka meshina wa na kan ji saka wo ke ekume fe mo echuni ye la manemi ye asafoi ke asafoi atei boni afe ko ni no aye abuawo ke to enjole ko ke wo ha to enjole ko bu to enjole e ba shi kaji wo ke wo ke bulle ha to enjole pe e ba ba e ja ke lojino no wo play male ke ya ho le ke menfin ahiashi ye he jole mre yo wa aye abuawo ko nu ebia me aheni wo play to enjole ke ekume femo boni afe ko ni ebuawo ni aketman ni bi ni wa yu oye ne wa yichu ke wa ke noji shishito no ke ha mancha ke wachu enne me aheni ye o ba na ke eke no ya baba ni abatwa lama emashi o lama ntwa ne eka wacheme mambi Kristo asafoi ke Kristo tabofeni yo la manemi ke wonchu enne mahenie neke wo ke bulle ne henie eke no ya baba lama eja ke no me ahia no ya ekume fimo sumo ke chosimo ke bulle no ke ha wo he lojino ni ba twala e mashijogba nyeme ni asmo chame ke nyeme lumefe ni ekpeye biye beni nke biye mo ba na agbe eja ka ni chumo e fa woni kane mo ni akane ya hawo eke wo kanu gbagbe ehemo kesumo na agbe no hu country no dugba ni akewo aha manche nyame beni osofo aje gbena ekeka ahye mena afie ni aha wo manche eshebe ko ya Israel bi ahyenemriye ama ka numo Samuel ake ogbo lobi ye ka wo hina adwogba ame ko bo gbe nibi ni amefie aja o gbalo onupa ha wo manche ke ato ye wo ke ake boni la kan wulo mo yo ne amani nale wo no onupa ye momo shi manche nu wo be na ke amehi enyanji Salomo ke wie mo te nu wo hie eja ke dola ka me kwa Yehowa ake ame manche nu mo ke la ke ka dole le ame kwa shije le Samuel wo le eha ame manche kaji wakande 1 Samuel chapter 8 5 and 6 ni Israel no pa fe ke Samuel hawo manche konu wo enye wo hie kayata
to imagine koko me o ni me be fe gbenoni atwon ka afia ni sanechi ehye no ni mambiye ni wa Kristo asafo e ka jalo koko me fe peji na ha wo manche bana fe wo safi ka wo mba wo ka ni aba male ka ni aka wo hu ahale ni manfe ka menfe wo ka wo ahani ni wo ajobo ni mo aye aboa beni wo hwe bi wo ya ni la mamba ya hie wo ka wo ka bulene aha wo ni ibaye boa ni ekume fie mo wo twe ni twenjole hu wo twe ni chose mo hu e wo twe ni mo ofele ajo ni eye boa ni ewabo ni twabo emashi akela anyo boni afi ni wo gba ife ajeje ya hefiai be ko ko to sofo no pa akpe na me la ka njela me twa me ni la maybe na ba ha o manche ni nka o ka wajela alo ka kan nye jela akra ehi awo nka ka shegbe shi cheme ntwie ni echenkra na ba anu no wanye me nyu tabasco ka je Germany ka ba ne ko ni ayanye hi ni eyefew ni mo aye aboa ka wanye wa ya ekokura apo e won ka tabasco e wo fe no ku e anya ja ka ewola ewo kan dangbe fe hi enyan wanye wo ya heko ni be wote yo wa drum afi wo fe wo no ya Yesu Kristo gba mi amen o fa no mo choshko ni wo sorry wo wenche wonda boshi o drum mo ko mle fale na ani o jo wie mo ne no ewo twi ka wadwemo amre wo twi ni eja aka bonu mo osumo to njole no osumo ekome fe mo ni osumo chose mo hu kesumo hu ajebu ye fe mre bana fe o ka twala ma ke mashi ye Yesu Kristo wo nchele ba mi wo sole ye amen thank you Onyefa na what tradi wa usofo Apostle General Emmanuel Anumkwe Nejaye Apostolic Salvation Church. Onyefa na dey try me what tradi wa wale. Dade Kotopon. Wofen Enwashe Obache Bethel Congregation, Jericho Praise, Kuni Amebala Amheawo. You find out getting into our Akuyame, Jericho Praise. Ameba. Okay. Okay, Jeme ba Pasashi. Be Enwashe Abafe Mindam Solimo Ihawo, intercessory prayers. Kenklen Abasoli Ihawo for peace and progress of la. Moniba Nyewoyeji Reverend Sam Mensa. Noniba Nyeseji for all religious bodies. Moniba Nyewoyeji Reverend George Chakle, District Minister, Presbyterian Church of Ghana, La. Abene Noni Nyese for the youth and aged, the aged and vulnerable. Prophetess Vida na Udua Soa ke na no for the peace and development of for the peace and development of Ghana, Africa and the world. Moniba anye woyeji Sheikh Udre Achem. Yo ba ajin shike kenklen no for peace and progress of Moniba anye woyeji Reverend Sam Mesa. Nyafa ene kenklen solimo ba wele wo no koni asoliawo. Reverend Sam Mesa. If I get it to our Aquile. Ejola ha ofen. If I never back by five, ni one me ewu ame no pe ofen wo he no. Eke wo ke wo e han nyombo ke wo cheme hu.
Ata mommy neji amen. Die mo kro mile ka o die o he mi no au ne bepo mate au ne bepo mate noni obi come lena amina wa lane me amane keto lepo mo susumane mo susumane baby no ngohing be me amane keto lepo omis sumane omis sumane manche mi amanche la man fe ko iradon no chojron la man ko iradon we aka no chojron onye wo hin o ke we fo fine wo ye wa fi gbidron no fe no ete ojo no cho wo ke bo fe manche mi amanche wo ko iradon chojron ke won dabo esa eja ke boji mo ni o bolo wo show me nini wo te wo enu cho wo na lo wo ke ye wa fi manche mi amanche wo ko iradon fi ona abele kulu cho abele ku abo no cho ni wo na ni wo ke yi okon mi ni wo ke hu opepele manche mi amanche bo no cho bo fe no cho bo fe e wo la ma ke onu pa ife ke o iradon manche mi amanche be wo tu la ma wo wo de boji $20 manche no cho le o $20 no cho le o $20 manche mi manche le o $20 o hwe mane no ko ta ke bo ninu cho $20 pue ne chen cho nu cho na kuche ke na kuche pe bona fe nu cho dron no ni fo nu pas ewie e ba mi ake wona manche won babu no nye wo here $20 manche nye mo wo here manche mi manche nye mo wo here no cho wiemo o cho wo fe wiemo ke cho aklo fe ke kutu twi ami bona fe no cho wo fe wo dwen mo afe kome bona fe no cho wo fe wo bagbe pa mo kome ni ke no ya hwele mo abala ni cho dron ni wo nye wo man ble no cho no wo sole one wo shiko akuche ye wo fe wo le aka akuche ye ko ma amri ejo ni ka akuche amri ejo be ha ni ma mi ajo manche mi amanche boji $20 manche no cho mene wo jofo wo ba to abo wo ke no cho ha ni $20 ba okuche amri ha ni $20 ba obi ate ha ni $20 ba no cho hie nye lo ya akuche ate manche mi manche wole ake wo ke bo e bi mo ke fe mo no cho no wo chi wo ben ke bo ne wole ake oba fe he o shi ni mi ejo ni chumo ni mi ejo blencho dron wo ba o hie wo ke no cho ha ni $20 ba wo shi amri ni no cho wo ni chumo ni e wo ke ba bo hie he fe he ni wo cho no wo na wo dangma bo gbe ona design na yo manche mi manche woni chumo ife yo hie yo ha ni woni chumo ya hwele anklo no cho kakutu fe ke eni wona wodang ma ye no cho bo die cheke hwele mo ke no ya abaje bona fe wonne ko ni wo ke wa o man ni chumo wo ke wa o safo ni chumo ni no ya fe wono manche mi manche won dabo shi won joyi no cho dron won babo e no cho wọ́n máa mi ẹ̀ sakasaka fẹ́ mọ̀ gbé kẹ́ bí abu mọ̀ kẹ́ ní bí ìṣẹ́lẹ̀ mọ̀ kẹ́ ní bí nù èyí wọ́n máa mi nù tsọ wọ́n kẹ́ bá ó hin ẹ̀ nù tsọ jùlọ
nuncho hey ni nuncho beke bie ko saka ke ni bi shale mo ke ni bi nu ni ke to enjole ba e fo ameno nuncho bodi encheje onwe no ta metwiahi bodi encheje onwe no ta metwiahi wo blo hu ami eyi nuncho dron ke ne ke bi ne shata wo ka men bo hie nuncho wo ka men manche mi manche wo ka men bo hie no chawole ake ni wo chebo ne oba feel hawo e wo kahe ni wo ke manche mi manche ba he oshida ba shibu ye la mano ani afi ne aya bole ne ba ye to enjole mi ni no ya hwele mo afi wo no ye boche bi ke mo konkron gba mi wo sole ye amen ye find any what he was saying ye radon. Reverend Samuel Sajradon, Wabacha no Keminda Musolimo, Noni Nyese, for all religious bodies, Imoniba Nye Reverend George Chakle, District Minister, Presbyterian Church of Ghana, La. The final work into our Akwi, Reverend Chakle. Ni nyaminu banye hie wadamoshi. Roman watashi kuni wasoli. Keke kemu kuhuba keke hanye damoshi. Oba sole waha Kristo asafue. So me wanuncho Yesu Kristo mi. Ake sande kwakwa abalama ne mie fiafi oha kenyuma ne hune. Basel missionary se bashema ne mie afi enyo pepepe na meboin sande kwakwa ahyiemo. Na mechie ke chonjano hie ke ya leshi la kwana ke ka meho de wo fen wo ba yi odase ake de ba bie ne eye ebu ama le monita bie de ya ko school ama me ke school na ta classroom ba ni mene e chano ye ha wo solia no ncho nyoma wonda bo shi won joyi ni won kamfo bo ye osuomo ni se fo we hiwo Presbyterian lala ke nibi fe ye na agbeko shinyogbo suomo da eyo aka no bi jiwo de osumo no wala jio shimo yiwra hwemo wiemo ahye wode otume kaje manse eja kana kanje bono wiemo eke kaselo aka meje shishikaje Jerusalem ameya Samaria kaje nkoji edu efe ni aka ni wo fata here otume kababie na bon osande papa ahye Ohame heye ni mene ekple la fin waka wonda boshin o boni aka eka ka hewale ka hesale ka nyemo jaje oyuemo no ha ni mene woji boni woji ne ni kaji achilatan aba heshin ejake otuni ye bie eche Yehowa wasa wonda boshin yeduji fin ni ofo hawo Kaje bemi ni abon asafo echemo ye manemi nuncho mene keme te hie ni ametuni na aholi ameno ke atragbe hey ni sa asafo ni ake babie ke school hewo owiemo jajemo jino ni sawo de ha wo le ake abaheshi akabuleka wo ha onupa na ake ha gbeke ake hesale ke hie shikamo chuoni ke wo yen nyam owiemo ha ni nuncho anokwayeli oh ba mashishin jeni wole shinoni wole e ba fatahi di mene oh nuncho odromo ko mo bonale efa ke ba shine ke mre twa aneno wonda bo shin ya asafo ani twumo hewo shimo oche asafo boni afi na efe gelemi la ke shipon no ngo mene won bi wo he ake lele woji gelemi la lo woji shipon no ngo ni kaji achi asafo etan ye la ne boni esa ake wo kabule aha na kan ne won kpabo fai nu to kaji ale no ni boni esa ni wo twu woni e wo twuko na kan
Won bi ko no jengwe no force he wale he owo womri. Won bi no jengwe no hele wo shin. Won bi ko no jengwe no wo he wale. Boni afe no cho boni wo kan ne mi edin. O mumo konkron atumo mi aha wo. Mumo konkron aha wo la akpe. Mumo konkron aha wo la acho. Boni afe ni efe ni dun yo. Boni ayo ni wa kuche ami, wa fodi ami, wa blowu ami. Oh, eyi ka efon fe mo ne. Keji wo la choe. Oh, efon fe ba laje. Eja ke be mi na ba oh nu cho du ye ma na mi. Shini ajaje o yue mo. Boni ameka hewale ka no kwayeri ke mi hye ke nyamo jaje o yue mo. E hala oh pe ni du en laje. Na kan no won kpabo fai. Wo ye wo hia mi. Boni atwon ni be ke mi blamo yo wa kuche ami. Ke ngo ni wo ji aka ngo beji onin aka ngo sa nin ni kaji ni mfete na wole ngo e o echakio kaji Kristo foi kaji asafo ni tumo efe djogban o nu cho ene mefe ba laje wo ke won kpabo fai no na wo mobo boni afe wo ni tumo agije hele mo woshi o ton boni la che temo mumo heshi ye mimri temo mumo heshi ye womri boni afe no wala acho ka wo hie nyam o chewo boni afe no jaje yurahre mo wiemo boni afe ni susuma ni ba hia ye na no wala afe no nu chakam ko kabu ekpeku adum ye yo mo fe mo ni lebu adum ye yo bo fe mo ni eleni de hie kahie ha dum ye yo eja ke bo jina kan la yesu bo pe jina kan la no po wo tuami ni kaji okpa wo tuami wo na bo ni wo shin le yo ni kaji wo momi wo takio wo nkpabo fai hani wo ni tumo ake owie mo jaje mo ake Kristo asafo nu cho etehie ko soroboni ana wa agbene efe tamo no ni be fe bi shika sane wo yo shishika here mo yiwala owie mo jino ni here o yiwala ni no ni tumo ye ha wo ye mane ni kaji won tu woni odogban o nu cho mane ba chake Kristo asafo nkpabo fai wo sane papa hie lo wo nkpabo fai nu cho chake mo wo sane papa hie mo koni afia yiravre mo hie mo tetre ni nu cho kaji me bana me ka metwie habo ni ame mo mie no fe no ni saka metue moko enyame no moko binyame moko ekanyame e jakom mo konkron jino ni ba tu ke ba wo hie nyam na osafo emobo no safo atehie ko na kan la ni blema bi e hyere ni etola hie ebushi ni efe ni oba hye no ncho oyuemo ejeko mene wo fire he hianu wo he hani anu wo he ko hani anu wo he ko hani wo jije ko hani oyuemo na la atehie ko ni ekpeye ma atuame ni beni ya wula hie wonye wo keke mi mfiri mu ake no ncho tuji mfoji nkeke jiwo no ni jiwo gbe na no wo tu ni me ye amecho mo bi abamia ha wona kan ye Yesu Kristo gbemre amen. Wonder Reverend George Chaklishin, District Minister, Presbyterian Church of Ghana, La. Obacha no keminda mosolimo enwoshe for the youth, the aged and vulnerable. Moniba anye woyinji prophetess Vida na udua soa. You find out getting into our akwele. Hallelujah. Wafe wanda cho fellowship. Ake drum e fe han wo. Afa ba bo a ona bi e bona fe ni enwenjo mo ehwe won. Okay, you are done. Won malen wi mo ba do mo no pa sole. Oba na David lala. Nyom e pa wo ke ekome. Ka de kuku ne hu. Ka ba chi nyom ke 18. David lala. Nyom e pa wo ke ekome. Kuku ne hu ka chi nyom ke 18. Ye fa nya obo anyu cho wi mo twi. Ka cha mi ofon ya mi gbole be am.
Ka kwami be me ni mi gbojo. Eja ke mi enyen lele yuwa mi he. Me ni ta o mi agbele. Nya mi pam. Ka cha mi ofon ye mi gbole be ami. Ka kwami be me ni gbojo. Eja ke mi enyen lele yuwa mi he. Me ni ta o mi agbele ya mino apam ameko ake nyomo ekwale nyetiwale ninyomo ale eja ake moko beni ahirele awo na nyombo okamite akajeke awo mi nyombo hele mami nono ha many tawo mi efon ha many tawo ha many for Sunday for mi no le hie agboe ha me hie akpata many tawo mi efon le ha me hie aswesin ni amehego agbo hallelujah ejake noko ni nyamanya fe ejake noko beni nyamanya fe amen hallelujah oh amen hallelujah amen hallelujah. Amen. Hallelujah. Fanya wula wuli. Mi wule ma mi kwa gonjile. Ni kwa miyeli ke bwa mo ajaba. Miyeli ke bwa mo jobo Yehowa odin. Amen. Ta Yehowa. Mi dan la che. Bete nkple. Ofe ma wu. Mi gashikpo nfe lo. Amna ma dro lo. Oya ngmene, oya wo, oya kate nana. Enu achobo nanu amante. Na akpa ni otu o ma wo. Wanda bo sin. Akodre me fe ha wo. Lebi ne kashane ne nuncho. Bo de ntu agbajo le fi wo. Meni amefi efa na me gbajo. Ma mi ntu ame wo din. Akabo ha mo ne gbajo le hewale. Mo ni benya mo ha hewale fa Yehowa. Cha amefie fa na ngbojo mo ne simi baraka nu cho one o chamo he wala osu ameno amefa je mi agbeje amegbomo cho ama ameno ame asega me Yehowa gbole fo ni ha mo gbojo e sha me mi o de nchamo iba ansu ameno Yehowa me huntu egbele ka tu ache mo ke tu ngwale e agbojo mo e ba tu ame Jehovah me try me wodin aka ona me mabo ni omusu achobo ya mehi ejaka na Jonathan no eye tu na sani etu iwa ekpile etu awie mo na efe etu na ni no ncha o habo su emile e bia boya musun Yehowa okagbele tuwe onlo ha gbele ogbele tuwe se mi no ncha bonsu ehwele ni eyi na wala oni sa ka etu ni achika ogba ahanyam gbojole fe Yehowa eke na gba na ya me no amedugbe amegba afa to egbele hewu gbojom eba Yehowa bani ofe o ha yona me ba akofo ha me na ka no ani onwe chamo ahua me no ka me to me ka isha afa akia me no ncho ya bo paul yo isha ifa bo ka no to me ka isha afa akio no fia mo bo no he no chamo masho ka mo ka mo fia onu eko kama fo no Yehowa o mi fun agi ameno temo tomo heno kama tomo ya mawu fe your day o chai mo chame na me ya mehi na gbona no ho na me nshaka ame tomo ka me ni bi fe mo e won ha mo ne ba tomo fe yo na ni ame pale oni saka fe afe ka obope o hianyam ya fe ko ka fe anya bono ni dan eko sure bi ano ata me hu ni na abonsete hie wa me shia mi hewale wekwa mi hewale fonja safo hecha mumwe mumo fonja no tumo shiteka wo agina afon wana ga kwa mo se Jehovah echo na agba echo gbede mo hele ha me ne oh Jehovah hema bra yi wala ko oh Jehovah hano manyaba yo wa mini pa no nyon fe wale ka egbe bo de yo
Onya ni phone fio ye beni sami. Ata beni sa jin mwene. Me babo Yehowa. Efe no bi ko kan. Chama jo. Chamo he jo. Somo jo. Ata fe kwa body jo chamo jo Yehowa. Mo fia mo kan na tuika. Me tuika mala fu anwo. Me babo. Ojo mala fu anenu. Na fa na ba wo na abu achabo. Na kan gbajolo ku ena echam ka jemi. Mancha Yesu drola che when ka she phone fail so bi on your day o suffer ka gbalwe me no tu ka me no na me ya me ngon o Jehovah o cha mo dromo o no sha me no e ko me asha me ngon na fa na wo na abu achabo na abu achogbe na ka ha me amenu enu cho e bota me ojame ame ojame asegame ame kwa me adwame fa di fa agbeje no atwe chomo he la atwe chomo he e kan no jo mi aboti amemi menu ya dota fu anwon atafen bo cha he nile ka dwemo bo ha me nile ka dwemo chefoni same ake ha me ake twa me hu e amene chamon ni jo mi mancha eswe dollar che one babo no fe na go five beni wo biob menu nya Yehowa na ngayeli ni bi ne sa ma domo mi hani fan fe follow ye manche o mi chamo fi amodromo o mi pomo do fi amodromo manche eswe won bo mi chamo o mi hewale o mi dromo e ya shan magia no chamo he shan wudia mi mo go fe ga mo no cho na epin na hao ya gbajo mo hewo Jehovah o chamo pe ono hwame no amamu ko yo chamo ameni chamo na fa na bota mi gba fe chamo e ha me no ne ba ja me he ehsuesin no to efe he la fa man cha Yesu ne onyo fe onyo ni fonfio e fa le she wo gba henyan you tell your day oblanta your day ami apapa fe boy oji ame nyemo fonjin shomo fonjin he ne sa Yehowa wo gba henyan wo se ame wa shi wo se wo ha kagma bon sank ne kan le fami no o jabo san le fon ya me no no gbele agba ya me tua me e fa na me trabe na me ne fe ni ne sa manche o yemo e bo to call am e to nsa ke o na bo to call am e fa ni obranta ita ko brahin tra amen fe ni bi ne sa yemo na bo ta me tua me amen le shi o jan Yehowa amen ya me shia me no domo mi o ha me amen sha me she jomo fon fan shia me o chua me ko la konkron o fa bo no he amen yen tell me amen na me shia gbe amen na me shia gbe amen but amen shia me Yehowa nyame ncha me fen fo amatu asafu ami hu ayo bon amen na asafu ami gbe ko na ba amabo wie motue nya ko wie mu di ni chosi owo no joy mataka ha mo ke na gba fen kem no ha wo chom heje make heno kanle o ko yi wa don won dabo she ni fen kem no cry be no onyo fe fe bo no wa biobo ba ke no wa bo no ba fe ha wo na chenchon da se le ba jemi akenda o fe ka wo gba hen nya o ko yi wa don o so mo na ba mi amen. Yonyefa na konu mufia mu atashi wonder prophetess vida na odura sowashi wo na gbe intercessory prayers alominda mosolemo for peace and development of Ghana, Africa and the world. Moni ba nye wohieji Imam Alhaj Ahmed Salim ni anu mensa soa edomo Sheikh Alhaj Abdul Rashid ni anyete Udre Achem la Muslim la municipal chief imam edomena jani Ikefi Solimone Awo for peace and development of Ghana, Africa and the world. Imam Alhaj Ahmed Salim ni anu mensa soa. Nyongwa jole ahawo fe yichononi wadomoni wakaba soli lebi ke chanene tenji to enjole noya ke ha wajakuma Ghana Africa ma fe ke jinjin fe e hiya ke ha min ke bo fe ke ake
Mankpe, Kemancha, Ye Mami, Edamo Ekome Femono. The Ekome Femo, Johnny, Awo, Yibi, Papai, Gahawo, Wobaya Hin, Ye Woman, Tiaseami, Ni, Woyo. Kaji to him dole be, when yen Obatashi Shadene, Ni was solid, Waha, Ni was solid. Keha, Wanime, Niji, the last state council. Kake la state council la thinking. Wobio ke twin jole waha. Ni kake la state council ke la traditional council ye mo komedi la majanchema pe amajime na me ko la state council ni nka bu fe we la state council ni. No wasani twin jole aba ni wana wale ake la state council la traditional council e komedi mambi ke majancheme ni amedomo wo fe wona ni amenkwe ni wajakuma ayano. Ya Allah jomo amen. Ni oka ekome femo awu ametei. Biamini waje afine shishi yeli akela Homowo. Keje May kabashi September mwene 21st September 2025 ne. Oka twen jole ewo wotea. Wanu wahi wonshi ni wayi afile. Wanu wasandeko fonko. Shimo wayue wachon wahi. Ni wana wahi minshe. Ene efe adwa wai ni ewo ni wofe wabache ye afile. Eja ake. Yue monika wofe wahin ne ake. Buleke hamo femo. Eji mankpe. Keha. Si ni watrashi ne keji wakpeku wahie. Wanyen ni wabafe no ni wafione. Ya Allah jomo wo. Ojo wa kuchi efe amini twen jole abajen. Ojo wa majia cheme ni nye wahi amlo na ake. Wasole wahame. Ni no ya ke Solomon abba e kanshi akọ ke o ye se Solomon no ba wi ni ko bote mi Solomon no ba wi ya Allah jomo ame no jomo am bi fe ni wo fe to ebo wo ha me wo sole wo ha ma ke la fe ka ame no ni wo ba je la da ni wo ba bote Ghana ni wo ba ya Africa ha to enjole abba wo man boni wo hio sani wo hwe wo ha me ni nye wo hie boni afe ni ha me Solomon nili ni ameka nye wo ma hie Bwana afi ni watwala wama tesa ni na wa ni noko kra be ni ba chile agbeshi kaji somo be woten wonye wona to enjole mane ni wonsole ke ha to enjole no ya ke Solomon ke ha wo jakuma Ghana wonye wosole wo ha Ghana ni obashi the last state council obashi la traditional council ke agbene akuche ni yo ameshishi ni amekwo no ke akrowa bibi fe ke ni amekwo no ya Allah jomo mo femo ohano ya ke Solomon abake ha wo feke obrahin ke obrayi tofa gboyin ni ba ti ameke wo eku jajemo ameno ka ayi ogbele no ni amede nche ametu amenene na nu tu na ameke wa ma bon hefe ni oyo meni ba fe ni la ba ye hin Ghana ba ye hin ni Africa ba ye hin jelefe ba ye hin ye twenjole no fe no ni otu won ke ko awa oma ni oma anye aya Boni afe ni watwa la wa machine. Kuma boni afe bi efe me kuma jime nta shena meto na kan gbe hie. Ya la jomo ame. Ke ko be fe mu awo wote. Ke no ya ke Solomon ma ba ke ha obrahin ko obrayi ye wo maneni. E ko aba no ke ha Ghana. Amla lo ni yo wo no ne. Egbele no tumo ya gbe e ha wo bi ke wo hoi fe. Na sara ya school ni wana me pana na mba nye wo ni mase. Boni waka wa ye wo me ne waka ya se. Wanya me se na kan pepepe waka nya me hie. Wasole wahame ni twenjole ke no ya ke Solomon aba mi ke ha wo fe nyemma sole ni mashi omo planning committee ke je nyoji enumone na me ke twenjole no ya ke Solomon eba wo afine mi ya la jomo ame fe ke ya la jomo ma jia cheme fe ke na jomo asafo acheme ke asafo anyeme o wa ye fe jomo ame me fe me ni fe no ko ya afile ni ngene wo dabo shine na mo fe mo wote twa mi wasa gba wan shineke no ni wayi afafe neke ni wakpa ni wakbala fe ke e ba hwe wo hin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabana rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na rabbana wa la ta'min alaina isran kama amaltahu ala allazina min qablina rabbana wa la tu'minna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna
على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Wanda Imam Alaj Ahmed Salim ni Anum Mensa Sowa Wanda Leshi Babao. Woke Waminda Mosolimo Ibanagbe. And washe mene woke Wanda Numboshi. Yenibi Nefe Hawo, Kejafile Shiji, Kachomo Mikabashi Mene, and washe Wabasha Afoli, Wabacha Apostle Isaac Butchie, Kuni Ebanye wo here. To Bejano ne. The fellow get into our aquile. Hallelujah. Okay, mo you are ladon. Hallelujah. Wonder you washi. Amen. If I know about all black FF for ni kwabi and walala fine. Beni or here offering ne. Singing band be offering you. Offering a gem offering ko yeshibami. Bena me how na be OG offering. Ofa na obla ye ni here bull sing ben yo Chief Usher. Ofa na e bao. Nefe ise ya wo about to na fe o. Okume ya bia na ke fine.
You are join your singing band. And kai beni ya presby in Molenche. Chodewa ameko. Oh, unupa. Over the Ichoko one. Amen. Anyaminu. Kanyemi you. In mammy and papa. Go quick. Nyomoson. What question watano? Nyomoson. Minton wa. Ni wa wunyomo eko ke wa ni wa wo fen potential wonya wa wo eko kemo amen o ene jomo le kemo amen ake wo bi en ya he wo wache ke yo he wale mi ne yo twi mi wo wa ni chumo ne ya no ye 200 cedis yes mbami ebo asole 200 cedis. Waken one chumo waken wonyomo ni kashin eko waka nyomo kashin she won fene fell ke oye 200 cedis bani was sole ni wake wonyomo ni kashin eko hallelujah 200 cedis if ya any uta ke yo he walemi 200 cedis 200 cedis ke yo he walemi 200 cedis ko wonne no ma bankable 200 cedis. Ke yo he walemi. Ke na meye dwe meye numo meye pa me nyuma ba ngona 200 cedis. If you know ta 200 cedis. 200 cedis.
200 cities. Amen. 100 cities. 100 cities. Keyo Ewalemi. 100 cities. Keyo Ewalemi. Oh, Chodwa Wachama. Oh, so for Numa Jobu. Hallelujah. 100 cities. Keyo Ewalemi. Wake Wunyomo. 100 cities. Keyo Ewalemi. If you know that, 100 cities. 50 cities. Keyo Ewalemi. 50 cities. Oh, Numa Jobu ma. You are what ye boabo. When no koye, you are with two abo. You watch. Amen. Kewomi. You watch Jobu ma. Kewomi. 50 cities. If you know that, 50 cities. You are joining. 50 cities. 50 cities. If you know that, 50 cities. Oh, man, you my job. Ne wubu hewale. E wo we are me ko fanjami hewale. Onu. Imanyuma. You mean like a yes on I na he. Here nanye. Oh, man, you my job. Ne kaibo ne tobo. Onu. 50 cities. Ina here. Yes on you my journey. You are journey. Wani awon a man you money. You are about when you hanye. 50 cities. If you know that, 50 cities. 50 cities. You my job. You are job. You are job. 50 cities. 50 cities. We are jembo 20 cities. We are 20. 20 won't take no back home. 20. Otipenny. 20. 20 cities. Oh, Uncle no my job. Ne wo here nyam. No can clean in. You are job no. You know where friend no aja. Don't a job na fui. 20 cities. Ofa na kejo onyo gbe woni no eno otako onyo tesien wodi na ke bo laba jeme menti po bajema he yo ye shiba mi 20 cities nyuma jonye 20 cities if you know that 20 cities 20 cities wo papa here me ate kejo woni no ke benkebo 20 cities if you know that. Oh, Uncle Numa job on a wo here nyam. 20 cities. Emmanuel job on a wo here nyam. 20 cities. 20. Oh, for no go after our papa ego. O shall come after a tole wa e jeme bene here for ye. 20 cities. Nagbe 10 cities. If you know that 10 cities. 10 cities. Oh, by could you out? Numa join ye. Methodist be Numa join ye. 10 cities. If you know that. If you know that 10 cities, 10 cities, 10 cities, you might join ye. 10 cities. If you know that, you are joining mammy me. You are when you hear yam, a when you wale, mommy elofemi. You are joining. You are joining. You are joining. 10 cities. Koska kayashia, koska you are job. 10 cities. 10 cities. Mokoba kosa for no church 5, moon 5 in here. O ye 5 bomba como. What we now? O ye 5 bomba. Benu mami Gloria ba ne ba joa for lene no ha wone. O ye 5 cities bomba ko. Na no what we e. O mami Gloria fa ne benke mami ye shiba mi. 5 cities if you know ta. What we now? No my job, oh mommy. 5 cities, if you know ya ota. Jehovah a job, kemo amen. Fan wabramba, chod one le wabeni ba neke offering bole. I go neke wami gloria emuna feo. Chief for shasane kaguna award bo wa denche. Chod one le. Kwe asa achele ko chod one le wa denche. If you know that 5 cities, what we now 5 cities. Ekolo here one, never to ask Shibu, if you know you were Banyo Keba. What we now, Keba no asole no. Fair no ye one your Keba. She was a chabu be ne. Ofane ke ibano ka asole ye shibami. Numa job chief washer, Agbene Benkemo. We don't want to glory as Solioni a John or how on You find in your hand was Solia.
owie mo ke ha mo mi ye jo mo fehe mo no wo hwande ne wo gya wo twi ame ni wo ha ata wo ke oyiwa don bia ni bi ni wo ha fe ken gya wo no tumo me eje ni bi ni wo nane akeke wo me ke ni bi ni bo Yehowa o ka dro wo me no jino no wo ka ba hane won pa bo fa obi mo ka susumo no ne yi ni eteke no no jino no ka ba shaka wo titi no wo hwane ne no wo trash ne mo fe mo ne eje kotokumi eje ha na ni ha no ko ni eta etwi ye no ncha won pa bo fa jo mo na ka mo no ncha gble mo gbe o ha me fe o ka ka won shan fole won shan ni won jegba ni o chono no jo wo no wo chone ka wa fole ne no ko ni o ha jo mo wuji anye wo se wo ka hwa wo he wa fole shame chi be ka be fe ka ji ache wo ha ni wo ha wuji na ka wo bo Yesu ogba enyam oyiwa don amen. Yo mami for Iradon ke Apostle Isaac Butchie Iradon dade kotopon wo fe yo eni wo she ni me ko ba yue shidani ni me ba wo amehye awie mo wo MP ya bie ni eye ekoya wo MP ke Deputy Minister for Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs, Honorable Rita na Odolesowa nyawo papa eba sumo ko ne ke wa awie kuku dani eya hye ni me ni ebigbe keke eye ekoya ke enye te nyefa wo gede twawa akpele nye awo papa Honorable Rita na Odolesowa, Deputy Minister for Local Government, Chieftaincy and Religious. Yeah, Homowo Planning Committee bi Aisa Momene Honorable Rita na Odolesowa nya wo papa legimoni ewonyomo fe nya wa twa de wa eko wale esa ewoshi eko ake wasa afie e ba fefe neke e wasa afike nyenani wo efefe ofi neke be nya wa twa de wa eko wa wo mami nya wo papa Honorable Rita na Odolesowa yo nya wo papa. Hallelujah. Wanda chofele ke ha mwena gbine ne ke drowo ni wona ake lepe esashida ye no fe momi ni ye wo afini wo ye mie eke wo nchomi ojogba nke minhye ko omanye ni mwene wo fe wo na eba peshi na wo ba ngoshida wo hale danima ya no ni me na me osofoi upai kasafumbi fe kusum fe lo fe yela dade kotopon ke mambi fe ni ji dade kotopon fe mimbanye de omanye ko mimbanye de omanye tombo ni ncho hia ni wie ngene to wo wie mo ba fe kuku oti ni wo koke ha afini wo yene wo ke bule ke ha mo femo ni ejinoko ni etwa man emashi ojogban eja keke bule ye wo fen wo tashi ni wo susu oni biahi ne fi ono ya ke hwere mo eha wo ye he mo ke eli ake otine ebote lami ojogban bona fe ni taflache boni alewo ake dade kotopon bi ni bule yo wo sateyen wo ba hinsin na kan ake mlawo pe nyue ni ngodromo na ma ngoshida ma hanye hu ake nye ha mi hegbe ko ni madomo nye na ye mlawo pe hie no sele hu ye no ni nye fehe wo papa His Excellency John Dramani Mahama ese ha mi hegbe bona fe ni ma fe se kwelo ke ha minister ni ji ye Ministry of Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs e wo ngene ni fe mo le e ko hi ojogban e ko ministry he ojogban nye Iradon wo yu no ko ye wallahi ni eji na agba fio ke hawo titri ye wo oblahin ko oblaye ashihremi me fio ye mi ni taflache na ne fa kome ni amefa eje no ko ni e wawo akanya wo papa nchi mbenke amete me kome
no ni wo sole ye he ke ha ni bi gohin fe mo ye wa kuchi ami titiri ye me asamfeji ase ni obana ni oblahin ekome ebu amehina nka mete mekume na sanegba na me ha mi na hyiwo wo hie sanegba ami olo boni ba fe ni wo ba ji ame ye neken ni chumo alo ni fe mo ni ewa no ya he eja ke won to no ya ni wo se ke wo cheme ke wo nyeme be ni wo sofo ke wo asafo bi ke wo politicians say wo be ke wo fo wo se wo ba na me ni ji oblahin ko blaye ni ameba wawo ene mie da ne imbeo asafoe mangonupai ni amewa ye ne kan gbagya no to nehe agbene mahani nyele ho ake wala general hospital ejinoko ni wonyese ehwefi onye ba na eni ni chumo ba ya indi se ojogban wo mahia nyelo wo papa his excellency John Dramani Mahama le hu ehani minister of health ele ake no hu ji otiko ni kan hie wo no hu nyeba na he ni chumo agbene wo gbene ni ji wo beach road ne no hu minister for roads and highways le hu nkele na sanigba ehana hyiwo ake abachu heni ni bi fiofio ni yola ni ejina agba ke ha wo no hu ingba hesani ojogban no hu no ya ba yehi makpa fai nyawo papa skills training program ni mfe komine hoe no hu afine ke yunmo afe wodromo October na gbe ke mo November kenkle ochile mi no hu wo ba sa wo cha no alo wo ba je eko nshishi mangone ke hegbene ni wo cheme ni ji ni me na me traditional council onupa ife mango shida mahanye ni ma beo ake wo ke eko mefe mo wo ke solemo ke faipa mo wo ke pele ni ke wo bole kutu ni wo pe ni wo kwe sajin bibi ni ngba wo na yela ni taflache eko nchi wo gbe ye manche wo momi makpafai ni wo fen wo je akuche kominken wo fen wo je shin akominken wo na sanegba ye he eja ke taflache wo ni la ni ko bitete tru ni ji eten ena he ko etene won ya afiye pa mi ni ejinoko ni gba ina ojogba ni e mo ke ile ake egba me piana na me chiwa me benke omi ake te wo ya leten o papa osofoi makpafai ni nye ke fata nye sole mohe nye hawo bona fe ni ke onupa ipe ni felo efen pe ni ebalake sani afanani e wonye wo fanani ya no kwale mi sani ekoye dodowa regional house of chiefs ni bia kome ni sani wo wie he ni wo kwebo ni wo ba chu he ni wo ha mo fe mo ni ogben sho he koe ko ogben awomi bona fe ni sani ani yododowa akwena akula ni abashia ni wonye wochu wola he ni wowo manche ke hala nsane wolu ko jepo ake mi odole minto nke he wale awo manche mfe ko nakan ni mfe nakan chimambi asenyo ni ake deputy minister ni nye fata heye ni hegbene efe anunyam ehala minpa wo fen infa ipa moji manche wo mosane mi odole je mi mawo manche chimanche ni ji chemeye kenyemeye na mamba chukusun fe ni akaba wo manche nye ha wo ke ko mefe mo dwemo ke ni le abole kutu ni wo pe ni omanye afe wo no ni bemi ni wo ba wo manche la fin abo ose ni dangbe efen abo ose eja ke mambi pi nkwewo ke chone ke gbe no wo papa John Dramani Mahama His Excellency President of the Republic of Ghana ke Minister Honorable Ahmed Ibrahim ameke ihanye afio afi aya nebani nawo wasa afe bene ke wo kwe dromo ke jomo ni nibi fe ni wo papa John Dramani Mahama ke ba afi wo fe wo ba na ehese namo ni ke beba ye nuchumo hamo ye oblahin ko oblaye agbef fan no na ba ha bo akotun bomoden
ni oko ohe awomi bona afe ni wo fen wo bi ke wo na bi ke wo nyeme amena noko amechun afi aya ne bani na wo ye rado afe appeal ko e wa appeal na afe ake MP ke hada de kotopon wo canopy ke ni bi ye nke 5000 ba support ni bona afe ni wo ya wo hin Homowo ake MP nchusan she ne hu e mawa bona afe ni shida no wo ke ha Yehowa efe ojugban e ha wo fen wo yirado nyawe papa yirado me ni wo call yo nyefa wa trade wa wale honorable Rita na Odolesoa nyefa ne laboni bi ami me anyokoni ambawo podium me ke ya ni ma hi ami 2 boys from Laboni Senior High. Nyefa ne ni wo she ni me ba wo ameshimo you don't you know okay you find out what you wa ekunwale honorable Rita na Odolesoa member of parliament for Lada de Kotopon constituency deputy minister for chieftaincy for local government chieftaincy and religious affairs yo enu wa she shiba mi ni me ba ha ame afi she yemo ni mo ni ba adamu amena His Royal ni Ajeko Fed the 4th. His Royal Highness ni Ajeko Fed the 4th. La Shikitil. Leji Monique ni me ashe yemo bahawo. Dade Kotopon. Dade Kotopon. Dade Kotopon. Wofen mwene ji bini nuncho efe. Wo majian cheme. Wo MP ke Deputy Minister of Local Government and Chieftaincy. Wo usofoi asafo nupai ke asafo mbi hena no bi ni afo amenini wo kusum feeloi mambi ke school bi ke wo adafi twaloi indamo chemana mi hanye fe omanye tamoboni wie mwene jigbi ni nuncho efe no ni blofo ba ke la ke this is the day that the Lord had made ake wo ye afi ni wo na agbako me asusumu ni amekeba ha wo na agba fe efolo ni mene gbine wo na ba peshi ni wo keda wo chofi ni leji mo ne hie wo ni eha wo wala ni wo yo je mene gbine ye ne ke bia mi isa ke wo magian cheme wo kenye anasanegba
Nini bi ne te no ye ma befan ni eko mano ya he ke agbene ni bi ni sani wo ha ni man bi ale ke wo na agba wo ke fun gwa mi lo wo ke hwe gwa mi ko ni me ana ale eja ke nyenu ni bi san ye mami ni be pie nye chinye benke wo no ni bi ekome minjio nyele ebe minjio nyele ni meke amesusumo to he ni ameke jajio wo mwene gbine wo kenye ba na sanegba ye nibi niko mai afini hoe woto gbejiano boni woto oda ke ha wo homowo afiyeli shi woye afile etano ake wo traditional council ekpasashi alo a suspend wo traditional council ni wo majiache me wole no tun hewo me chono ame yue ni bi awie ni bi keshiwo ake wokla ma ojugba alo wo fe no nija won hon shipon wo bu akonta no ha ake wo pasashin no bemi eja ake wolo ni agma ake wo pasashin achon no kunakan no na meke eji koni anye ake to gbejiano koni kansele achunin woni bia mi mbote mo eti abala ke be me nisani amebashi wono ye kansele wonme gbeni me aba ye no woba mambi fe ale ake je wo ni wonchimana ake ameka ba council gbejiano to akeba kusun ke mla gbejiano to ke okusun eyemu ni no fe no eja ye mla gbe no oba ba council ni me ni nye kwa meba alo akuchi anada lo ni nye kwa meba sajie je ame akuchi ami je wo majia cheme sajie fe eje ame akuchiami bemi ni asole ke hamano ya sole mo ke hala wo osofo samensa ke akuchiami lehue akwe sajin ni oje jeme sajin eje no ka akuchoko ye ni enada lo be cancele je wo majiacheme shi ame akucho nsande ni wogbe pa moji ake abakwe ame yue ake ni ame na dan lo ebe jeme wo be ame hebe ni bi ami ni ke afe noko abo ame wo ha ni akuchie efele akeke anako ame hie nyelo ni eba aba kansele ni saneye abanya kese kwelo aba no ni wo chole acting wo ke ame ni ke acting ne ba wo kele ba tuni no he wo ke saneye akuchokomi ni ametoko gbejiano ake amekese kwelo ba aba ni amenako amesane na le huwe eja agba akeshi amehwa wo majiache me wohiemi anwe amla lo na ake be sani council agbele alo shie na ameke we pasa agbala ise no ye wo shita mo na mi ame withdraw suspension ni wonchu woni ake traditional council ye gbejiano to mi nye ba nu ni ache state council ni a suspend council la ke be wo fe ni bi ojoba ye egbele mo mi be
wɔtwa wɔfa ahyia kɛ bɔnim la ayɛ ɔlɛ nakan wɔ baayale chuchuwe onukpa ife ni yo magia chema kwe ahyia wɔtwa ame traditional council members shi ye mla agbefa omoke ogbe be magia chema wojiami no ni woko ake a registerable alo a gazette buwe je traditional council member jibu no he wo yo ma akranshi niji state council nike okusun eyemu alo afambo akese kwelo oke wo pe o ni wo ke kula ma wo dagbi man kula mo ni chumo state council e chun ye ma gbe ami niji last two le ji ma ni state council e ni ko eni chumo egbeji anu to no ke no fe no ejaje ni obena agba ni wo process of forms no na chole CD forms ni a registerable ni ogbete madiachema wolemi no na chole chieftaincy register mi be ochon council member wo kenye kwe afine wo Homowo brochure wo chon no min gbalamu yemi no etwa ake wonje niami shiboni gbejiano to eyo ye mlagbe fa na kanji noni wokechuni wo ke akuche ani sanjin eyo mi wo fun ke hanya ke kenye ke gbe nkome kwenye sanjin ni nye nana ni nye ba wo be na agba shike anana be sani aye ye mlagbe fa ni ke wo ba ye mlagbe fa mo fe mo ana ehe wotwi oti eji tuishito ni wo fe kome ni wo ke kura ma wo chin mokogbe akeshin ikabashi wono ye kejebe mi ni wo numwe na ehimeji abo mi ete ne be ni bi san ete no wo ake magia cheme wotwa wofaishin ake be wo ba tuning ko ni noya afela no ye na gba ife ni wo yo wo bomode wo fe ni bi san kenklen heni wo yo ne nye lebo ni bi ene shikamo yo wo bomode wo sabi ene dani wo fe wonumwe yala ni kenye kwe bi ene echon eko na agbene mo femu ke na no ko femu etuo eba fe ye bi wo amla lo gbene niji ladma ame Independence Day Farmers Day celebration ke ni bi fe bi ene ameba fi o je amla lo efe bi an wo ma shika woto gbeji anu ni wo ke fe ni chon ake wo ye ma esusumo ni wonchun ni papa wo eneji ni chumo kokwa kome ni wochun ni nye trash ni nye na boni bi ene kanshi fefo ni bi ene che ni chuchuko je na kan bi ene yo no se wo la wireless aviation me ke gbo mo gbo wa ke anme jemehi ni wo ho shikun atwa glassing chains kra keshiwo ni minke ni akwa shon cheke ni mankra loele ake julo eten shi sani akpawo usofo e ko me kra gbe na te demonstration jame Liz ni be eshe ni amla lo entawo ko ni afele ehe kehame ni no gbediano to ebe baje wo yin no mi menjese anklo bi ni ameko
Nino mi Ministry of Aviation ameke 40 acres eha mokome niji one developer ni woteshin keshi ni wote wa nina menha amla aluwe ni woka meto gbejiano ni wofe amewoloe ehe ha ame ni ame hawo shikonyeku nona ame hawo woke hapo ake wo ho ni woke shikae wo kutoku ami shi woto egbejiano ni woke ntuma ni gbejiano ni woto wo fe no ko ni wo chole joint venture woke moko echa ya shikon na ke han le no fe no ne ba fe ma ye noko ye mi agbene wo fo shika alo no ni ba je mie ko ni aketuma ni woke ko efe astrotef ye la wireless ni mene me ya show ye no wo muslimi bi eku ekokura ke she da fie jamejie ni ama solioe no ya ni chumo eko ni wo chune akuche ni mose yo jeme ni jidrase kele shie woto gbejiano no ni sani amena ye jeme amehu amena keba cantonment me wiake bekone hoe agme shikonjin koma he jeme ni ale no ni wo kefe wo hon bekoe akuchoko bo gwa no na ameke eji wo hon ni wo ke shika eye homowo no be mi cantonment shikonjin no ni jemi nke ba wo ja ke ha akuche fe la akuche efe enaise agbene me ni mose shikonji ni amehuno ni sani wo ha me ke no ba wo ha me no ebemi akeshin no ni ejemi nkeba alo no na me ke ha wo ale no ni wokefe wono fe no ni wofio wojin ye ni court wo onami ke oba council woke ba chumbu ni se jase ke bia na amentuo ame bia na woke wojin chuame ke mokonu koshi alo tuo onani bia na ko ba woke wojin ba chumbu wofe noko kete agbene ye woke aslafo ashikonjia gbejiano to wonye woke mene amla lo etashi ameye wo shikonjia komano ni patamoshika ni ji compensation ni sani ameha wo ameha ko wo woka mena shitamo amla lo enwono ake noni sani afe ni be shiponi na shio 139 acres sani ahawo patamoshikae ni eko ni ena shio 1114 acres sani amengme no ekeawo ame fekonu woka amehie no mi olu noji ni chumoko ni wochun ni wokemfa wo shiponji agbene ke wo ba trade fair keje afi abo afi nyumai enumo kese ne na ko patamoshika ni ji compensation ne amehako me ko me wi akedani abaje ni chumo nshin awo shika ke ha wo magin acheme ebemi na kan wo ke me ake udase ni amehie ye amewie mo ye ameke ba ke ba shi wo shita mo ne ameke no ko bako moko hako wo no ko no ni mo ni ti abaji wo ka me ye shita mo ye shika ni sani ameha ni shika na ameke fon wo hin ke wote wo ke esa hin
ke ukwe jame shikon jira ke nona ametu oni ameke ha wo isa hien wo wongono wo ye no la mekome na amehu amesusu ake ameye hiwale maami shi amebe magiache ma kwenshi na amehebe begiano to emi amete amangma wolo ake shike kuna ha niji 75 million Ghana cedis amemum okay soa ngbenyeje woteshin ni wote wasana ake wongono na kan gbeme amebe na kan hewale ni woke amla lo ebon shi tamu ye nyise afile na gbe ameke shike for here ni na yawa 465 million Ghana cedis. She first woke fa no wo amengme shikojie ni amla lo ekefe trade fair hikehawo keje Africa Lake Kenya any hotel say yo hotels enyo fe ameye trade fair acquisition nike amla lo eko shikon ake ekeba chumani ni ekehani akeyejla ni menase ni mana se nueja nuowoke amengme nume shipon ekehawo ene me chonake woyema esu ni wonchu no ni kese namu bahama shije ake wonteshi ni womo nokomiake mekumeke woke lands commission efe ekome ni wo fe kotobla yehi no be mi nakan ke lands commission bi e ba ke enye ke wo te pe won me wo hian kura ke ha mi won me wo hian ni amele boni wo yale eja ke wo ke fe ameye wireless aviation AU village be mi na ma 30 acres akema ni ma te court akeshin sanikun angme ke hala ate kawa Supreme Court ni ma for shin lomie wolono na adamu alo susumo eja amele ake mene acquisition asumwa lease no ne shebe ni wonto egbeji ano wo ke jeme wotai ke ameke sande gbonu eye wo ameme ke lease be she tunie mamono ni la me wo ba ko worshipun wo no ni blofo ko wo AU village ni what I wo ke wo te tamu wo me wo hian na kan no wo ya leye trade fair ni wo gbe pamu ji ke ameha wo no ni sahin wo men amegbe ni ameba yi amehi no ya ni chumu eko ni wo chun ye numu egbelese jibe wo ni kasemu hewulu ni ji University of Ghana chuwe wa pa afai ni ahio wo bi si wo ka ma ake wo ji shikon cheme ameke wo ato gbejianu ni achon wo me abo ni abahe ko ni agbojo ni biami ke ha mi dromo na amefe ni ameha wono na chole concession ni keshe be na ameheme wokeme ya ni amegbojo ni biami no ni amechole yiboy na ameheo amebaleshin alo ame cut off point amebaleshike ha la me ni ameha wo bia he leun kona amehin mambia komeni jowo ke shene ke bebe ameke amebiba shi twijuno ke mais mo wo hewa ame wo shwe ame akuchi ye komeke mambia bi ni jowo na me ana twa glasi nchinsen ke shene ke be ameke amebiba ni wo hewa ame no se wo SHS alo senior high schools ni yo washikon no hu wo wa ni aheola ma bi yejeme
da fie wo feel be ehye ne ka bi ami won fe ni wo he muku noku ye no se ni kase mu he ni yo la shikonjian no ke amena na agba wo wa me afini ho na agba iba la boni amena oshina ni ame bi awo he ni ji ame girls dormitory shan wote wa me ke shika ni ehin be kenke me ne afine wo ni wo ye afile wo min ka ke o shi be ye wo gbejiano to mi 2024 ne no happen ni wote wa ha shika 2025 wote wa ha shika ni wokechi ame ni amekesa he nation agbene St. Thomas Aquinas amehu ameke senke okunloin he hiame no hu wo wa ame wo ha ame shika ni ameke he eku ene me chon no ya ni tumoi ni wonchu kenwa ni kasemo he ni yo wo shikonjian ke shika aba ni wo ke fe buo mama wujin ni wo ye o kun wonye nwochu ni tumoi ni wo chun ne shin ake wo ye ma esun omo ni wo nkwe maano ke gbediano to ni ja wonye wo mfe eneme ye nibi ni wo yo he trust ke agbene inshona meni woke damuna amehu amembo amewo modern wo kechono no trust wo ye noko ni achole ladef ni ji la Development and Education Fund ye afi abomi dani wo meni wo yo nene wo he boteko ni bi ami no ni ya no ejeme wole ladefe na ke trust se namu aje ohai minja edwe nyumai edwe niji 40% ni aketo ladefe shishin wona na shi ye woyi no ne me ni wo famu wo ka me chaya wonye ni wo tonu gbediano ni wona shika ni ye hie ni wo ke ba chun no ya ni chumu wo ke ba wa me ke ya school wo ba fe scholarship fund echenchun wo ba commission ladefe eja ke wo ye shika san ye wo yi no ne no ni wo chun ne me ni yino ni ana mokobi amenoko wo me ni bon ni wonchu ni wo ke bua ni bi ana ka teshin keke ato ke hwe wono juloi ni nye ma akula ni chumo ni wo chun ni agbene ye wo inshona ni ji la Pleasure Beach Resort ni agbe court sande na ni ko jemehe ni afamome kete kenklen gbediano to moni maafa ti aye sen no talo ejen ye wokele ke ame shnamu ye nitum popa gbediano to na keje afiabo na bon insure na kolamo amenye amewo amekapa ke concrete keje afiabo na ya insure na ne na kan noko be kenyum wone na ne ma ebe shin ye wo yi no ne moni wofa na eti ayesen no talo enye etu na kan noko ni amemma shapoi ye jen ni eshine amete amese atun kenwo kutokumi ni abu muku akonta ni senno talo ni wo fan shine amete amese ni nakangbe no ti oshin eshi owo majin acheme ake wo tun noko
agbene ye be ke be wo ke wo assembly niji ladma national mo ye no ya ni tumu ni sanachu be pi ke wo mbokpan no tuwe ka na noko ye maami no ni mini magya cheme fio ni magya chema metun noko ni maami e wo muji na fe na hakene mabie achingbe magya cheme memfe ho magya cheme shi eko wo he komo shi amla lo gbeneni ko bi ene ame koso an ika ameji me ni sani ametun weni no woka ameshina ni wo heli ameshinye inaku amebi ene shi he ni wo shikeje dani wo ye afile wo ka ame ke wo gbe no fe no na wo nko kenjeje wo ka ame bashna koni nichumu ni sana chu ni bi ni sani afi amefe koni me apa wo so amo ake no fe no majia cheme wo mbo wo modin wo woka me ba hishina motumbo ni nke kuno ni sana afi anye afi agbene nichumwe ke ku iko komeni yo wo shikun jian anu le hu woka me yeshina mo ojogban ni wo shitra mo ne yo he udase ake kui ni yo woka me yeshina mo ojogba ake wo asafoi ke wo chaya ni wo ke tun mani inshobule mu nye ba shiwo no afi pan lala festival no so mo e ko koke fun eno so mo e ko ebe ba wa wo Homowo quiz mene kwebone yo fo nye ke we fe ekome wo ke ndache ofile shin wo kui ke nichumu ele huwe woka me yeshina mu jugba be mi na ke a suspend wo shimogo ke wo akachu ni me ko me bo no tuwe me ni yo ma esun mu ameke wo nye ke ba shie ni ehene wonda nye fen shin ye wo la nle gan popa anu ke gan na popa anu eni afi oneken ye wo ha wo wulo me ke wula che no ku da nyongbele bo fe bo na eji ekole fa mo wo bo mo de ake wo fi ni ye wo yinu ne wonmenu fi o no se no fe no na metawo ko be wale odio obi school no ko no tu o wa mo wo ha la kan wulo mo ta shine ibaye udase ake wo fi onu ojogba let 3 year e4 ba no wo je ake wo hon shipon ni wo pe wo yi shi mo fe mo ni yo na agba ke ba wo han la pan wulo mo je bo pe kusun fe lo e ko me ye bi ene ni ba ye o da se wa mo ni wo wa ameye me ne afile mi no je bo pe ye wo na agba ife ni wo yo wo twa wo fa isin ake wo ba hie ma ke ekomefe mu ye tu enjole mi ni dromo na keje be mi ni wo numu na himejie abo mi ete ne wo hie ma na kan be ke be me wo na jiate ni amentuo ni amegbeni shindromo na wo na ke me ni nye jalegbe se fafe me ni ntuo ni amefiteni no hewo me ni ntuo amefiteni amenako amesanjiana ameni nesheku amese no ni wo ba fe mene de nche nye shia koje akuchomi ke ameji la sin no akanme wogbe police akanme wogbe ni akefe fefe oni na fi oni shi je moko susu moji che ofile susumu wo ameyin to e aba no
wobani mo fe mo ale ake ke ake la seni di la stule la fin je akuchoku alo akuche fioku la fin wo ke police fo ake moni ye na gba e ya court me ko me ke wo ye court e ko nakan akeshin wo behegbe ni wo damo mana bemi ni la yo le no wo kele tun ni akemman onupa shi na etun ese ne meke wo be nakan egbe ni me ye mami ni won to gbejianu ni ekeno ya mba ni ekomensa mehi na yo homowo ne kanye kwebo ni mami eso amefe amegbe mene amete me ko me bebie shina yi omowo ni bia na afefe ameya no otu ayi omowo ote kpatonshi na ehye so mo oko ba nwele okomo sani aleme ni ba na jo mo ye ene me fe se na gba eye olu wo na gba oti ni wo yo ji wo ni akeha wo mene tomoboni nke ejigbi ni nuncho keche ofele efe yuemo na ke hawo ke solemofin ake wo heshimba aha onupa ake wo aham ni ahinshike eshiba nye ba kwe ke wo fe ko noko tomo no ni wo fe one ni eye panu nye ba na yuemo ni me ba yue o julo e yo ametuno ya ni tumogo ni me ni fi wole no ni amewo amefi o ke wa ma me na me ni amemolo miasa amewekuhian amakuchi amimpo de nche ame ya aje ameteme ko me de nche ame anklo hia ame ye na agbai ameke amengameke amebi ye be amenya amekula amehia shika ametehia ameke magia cheme ekula mu jugba manu kwa mu je no ko wombo we womode no wo shwe ji ake solemoni asole e bata ametuyai ni wo ni sa ni ake ha magia cheme ahinshike shimbale wo buoe koni no ya aba me ni ha na gba amebebi ebo shi solemu ka sole efe no yo e ba to tuyi wo shweji solemu basa me koni amechaki amejimba wona agba kome ni wo yo ji wo nibi me ni ko ake wo ho shipon wo bu akonta ake ni bi amete me kome ni ji oblanta e kome titri oblahin amengoma ni wo enjoy enyo ni wo yo ni ji la pleasure beach ke la boma no ni ya no eje mbia ne cheme wo hebemi anwo na twukenwo kotokumi ni ne keme ne no ke ametehie ameke wo magin cheme wo fe noko wo ho shipon trust bi ne osofo samigbe nye bi ala ke wo ba kolo shipon ni wo ho eje nlo wo fa ku ni ko shipon no wo ye gbejianu to meke a balance committee alo stool lands secretariat no wo begbejianu to ye wo shipon jian wo ye na kan gbejianu to ni wo magian che me damo wo na metun oni no wo denche wo teshi ni wo ba akọ shiponko ni wo ba ho ni wo geshika wo kutogu em wo lands committee alo customary lands secretariat eji kuweko alo one of the best secretariats here greater Accra region nika ache menyo wo ke ba wobi
ni amengo ni bi inshojiana me ekolo titano na menho ye majia cheme wombe mambi ni wohe anna mu ye shiamo mi akeke ibahi majia cheme ke mambi efe no meni nje gbeni isa wogbepa moji akamana ni bi ni amefio ne ke mano ya ba na amekpa wona agbe koji boni amlalo e ke woshina esani kunwo MP e bi ni wo MC e bi eja ke wo hie wo la shikon wo tumano ni bepi ke afe ni bi na ho wo he na ya cho majin koko ma majin acheme ni amebatala ni bi ya airport ye bi ni wo shikon ka afe no ku ye je ewo kemme unjese na VIP trade me moko efe no ku ha o wom be amla aloe ake amekwe ni neke na agba ni amejade eja ake onyen oshin shikonche mase no ke koku fe na kan no eja ke ha wola ma no hu ke no ya ban wona agba ekomeji la general hospital kegbe ni afe ni ameshishin he kume ni no ha na agba dromo na wo MP ke deputy minister eyuehe ni wo gbe pamoji akeshin amebaye ameyue mo no no ya ba koni wona agbe ko di chofan gboyin ita ke agbene meninchi wo pehie ke wonu ni wo yo na ke nkolo shikun ni wo ke assembly ke amla lo ewe ahun ametun weni ni ke metehie ake wo magian cheme ni bi ni afio wo fe henuku alo wo famo henajin wo ka me yue to find boyin meninchi pehi ke ni bi ake ameke shike wo ame ye mlagbe fan shi ke ba shi wo shita mo na mi wona ko chake mo wuluko agbenele hu wo husun ni wo chole administrative boundary ne kan wo ke lejokuku ke kole clote ten ni assembly se ejime ni ko no hu eji wo na agba ni men ye kemba wo tumano ni ameheto alo amehe shikai ye la tumano ni amekensa amemajin no le nweja no no wombe amla aloe koni amenye ni amekwe neke ichone eja agbe ake mokuba heto alo shikai mokuman ni ekasa eman ye woshitamu ne lejokuku ni ke teshin ameke akramo amameno kemba laboma no bemina kan te fiote ni ahi oshika ye la tumano ni kembenke shiashin ni akasa teshin woke teshin eje hunsun eje ngbebu ni sani no afe na agba no amla lo akwe koni amejaje neke
Husunyana Sandine ni Noke Nagba Akaba. Wo ba da asafue alo asafue ashin ake menegbine oti ni wo ke fon wo hie ake buleke hamu femu shishitono ke hamanpe amechunweni ni wogbe pamuji ake mambie ke ba chuni je noko ni wo keye Homowo ni wo washile ni keha ni eke noya aba keha wolama che pe shi mo fe mo bu enyemi ke shi ba ni ke wo ye na gba wo tun gbejianu to no ni wo ke kula wo cheme wo hweji kun eni numu egbe shi na to le no we ato esemu ato la manche shi sanjinye ni ke sanjinye achon mla gbejianu to no na ke kula no ebe mi ake wo majia cheme ni wo yo be no ni wo na ye ma he bia ne wo smoni atu la manche ebe mi na kan mo boni wo mpa wie sane e dodoa ni wo hweji ameba kula lo ya ko ni gbejiano ni sanato konato ke la manche ye eji o manye sane ni wokele ba tuni wo ebe mi akeshi wo wopene ni atola manche eja ke wo gbe na boni wo hiele na kan no ke la manche ye lashkiteli jimi ke la manche be lashkiteli no jimi akwa shonche ke la manche ye akwa shonche ni ke la manche be akwa shonche ni mankralu ke la manche ye la mankralu ke ma la manche be la mankralu ni no mini he woni me ba ka keshi wasmona to la manche wogbena na kan no eyo no ko chake ke la manche ye alo la manche be ni wobo wo momo wo he koni wo kepe ma no hani nye ba na kekeje be mi ni numu egbe shine to enjole ye mami ni me ni ha na gba fe wonye wokuna ni amenye ame gbema wo ba benye ni nye hu nye piawo nye ke solemo ke nye no fe no apiawo koni no ni mi na hie wonye wo chomi koni omanye afi la fe no wo hanye afi o afi oke afi na akpi panywani nan nye yegbo ni nye yegbie na nye fe mu alonte dinku akafu mute wose afi be ne wo fe wo trash ne kenu ni wo ye walam ni noya ke hwele mo efe bonne ke mo fe mo no nye twano manya ba. You wonder His Royal Highness ni Ajeko Fred IV la shikiteli wonder. You find what try the wa eko wale. What try the wa eko wale. El laboni school bie on pa me fa eko ni ambawo popite ke ya osofo ajeme hawo. Nyere don.
Dade Kutupon. Wogbe lagbe. Dade Kutupon. Wogbe lagbe. Wọ́fẹ́ ẹni wọ́ṣẹ̀ wọ́ba fi acknowledgements makyɛ Owula Kenneth Ainakwa koni osɔfo yi ni ba nyɛ wɔ yin kɛfɛ wɔn ba gye ame etwa wɔ. Chairman, Magia Chairman. Osofoi, kwa abi me fe neba. Wafe Osofoi neba ke ha nu chumone amegbe atamachi ne. Oyo Osofo Gloria Anang nije Apostolic Reformed Church Zion. Wo Osofo Jerry Well, Osafo Jerry Mensani je Methodist Church, Trinity Society. Well, Prophet Jacob Zuonu nije Church of Melchizedek. Well, Prophetess Ophelia Na De Jani. Well, Osafo Isaac Botwe. Or presiding elder Andrew Nije Church of Pentecost Labone Assembly. Was of Reverend Dr. Netanunu Nije Faith Community Ministry. Was prophetess Vida Odua Soa Nije Divine Arise and Shine. Osofo Rebecca Nunu, in the way Faith Community Ministry. Osofo Godfrey, why lie? The way Faith Community Ministry. Osofo Thomas Dixon, Nije Christ Life International Ministry. Osofo Prophetess Oko Fein, Nije Revival. Osofo Reverend Professor Oko Fein, Nije Revival Outreach Church. Catechist ADC Johnson, Nije Presby Church. Osofo Oko Kodi, Nije Faith Apostolic Reformed Church. Osofo Reverend Richard Akwaje, Nije Methodist Glory Society. Osofo Samianu Okoti, Nije Divine Healing Church of Christ. Osofo George Chakle, Nije District Minister, Kenya Presby Church of Ghana, La District. Osofo Enoch Ado, Nije Wonder God Gospel Ministry. Osofo Joseph Anna Nije Apostolic Salvation Church. Osofo Apostle Edmund Ukechiri Nije Apostolic Salvation Church. Where Osofo Sam Mensah Nije Lifeway Faith Chapel. I'm going to suffer by share how Nije was Apostle Dr. Emmanuel Anunkwe, Nije Apostolic Salvation Church.
Wasafo Naomi Kwate, DJ Grace Word of Faith. Wasafo Seth Clufio, Divine Arise and Shine. Wasafo Williams, J.A.K. Saki. Wasafo ini wa kehanu chumone. Aminu, ni ole nu, ofane koni. Two. You bacha acknowledgement say no. Woke la traditional council members say ba jinshi. La traditional council members ni obi traditional council state council members. His Royal Obo Adai the fourth. La Mankralo. His Royal Highness ni Ajeko fourth. La Shikitel. His Royal Highness ni Yamudin the second. La Shonche. His Royal Highness Miyemlina Ba ni Ajira Owe ni the second. Agbawe Akuchuche. Ke ni Anum Tete acting Laman Uchame. Agbene la State Council staff New York James Oko Ajay Mensa, Stool Treasurer. Ke Biata Gogo, Acting Stool Secretary. Agbene la Traditional Council staff Victoria Owusu Achimpim, Registrar. Mohammed Muftar Yaya, Research Officer. Ketophilia Nadu and Assistant Regional Treasurer. Abene Onupai Kokume Nimba ye mene Nuchumoy Udase Alome Nimba wa Kiasole Mofiemo. Member of Parliament Kenya La Dadekutopon constituency, Honorable Rita Na Odole Soa, Ebabi Eshin Ebigbe. Agbene Wanye Dr. Gerard Nanufio, former MPP, parliamentary candidate, Kenya La Dadekutopon constituency. Agbene La Boni Senior High School, I'm a headmistress, I'm a teacher, I'm a school BA, Nefa ne Otra de Wawame. Agbene wo la kwa wulomo ebie numo yamu obroni the 7th la kwa wulomo ebie nakaino numo chawe otrome nyongbo cha wulomo ebie Agbene wo jano ye bie awo ajeleta yua jobu jano yo na yamuti oko yamu odre also jano yo na akwoko oko kolo jano yo na jagle abi na yomo jano yo Kena Ayoko Ajete Osabuja no yo. Agbene wo la akuchi efen na eba kweshe bi
Kwe anaho mati abunanse abese leshin abafum mati drase agbawe keklana akuchi efen yebie yefa wa twade wa wan akuchi ye agbene la Homowo planning committee members yebie masumokoni machi ameta ke anye Honorable George Community Chairman Ni Raphael Mensah Vice Chairman Theodore Ajete Aye Secretary Jeffrey Adokwe Tete Assistant Secretary Edward George Kote Nikwe Treasurer Michael Ni Ayikwe Mensah Organizer Charles Aja Johnson Member Ahmed Salim Soa Member Kenneth Ahinakwa Member Ni Ashtolenu Member Princess Nilai Ajay Member Suzy Daisai Member Franklin Akpo Soa Member Agbene was sponsors ni ameba wa majanchemeni akeye afie obasumoko ni watching ameta ihanye Labadi Beach Hotel le amebo modern jogba ambawa majancheme ni wo ba akpa 2025 la Homowo mama amengmewo gbe ni nakangbejian no 12 bano ye hotel le wonda ameshibabao Bethel Logistics wonda ameshibabao ye wo nshobule mo ke gbejian no to kokume ambadomo majancheme se jogba wonda ameshi jogba CFAO Ghana Golden Coast Developers Omni Energy Limited Def Traco, Imperial General Assurance, Forms Capital Limited, La Palm Royal Beach Hotel, La Dadekotopon Municipal Assembly, ke MP, ke NDC, La Dadekotopon Constituency, La Dadekotopon Municipal Assembly, Bomoden Jogba, ban on noise speaking chojin ni ake ha tax force na make it rounds can be fin la da de kotopon municipal assembly baha bas kome ke pick up kome na kan no la development trust EDTT la da de kotopon development trust ame pick up bagbe na ke tune ken gbejan no to ne wonder ameshi babao east da de kotopon development trust wonder ameshi amedomo imagine ase juban Kenya Homowo Bejiano to Gold Coast Restaurant, Star Bites Restaurant, Ghana Civil Aviation Authority, Ghana Free Zones Board, Ghana Airports Company Limited, Aviation Social Center, Mr. Lawrence Sakite, the Executive, Reality Limited, Ayawasu Municipal Assembly, NPP, La Dadekotopon Constituency, The Church of Pentecost, La Boni, Sandbox Beach Limited, the Chief of Staff, Office of the President, Accra Mall, Aviance Ghana Limited, MTN, Agbene Nakainon, Na Oboshi, Dramunu Yedu, the first, Anaho Manye, Leji Moni Epia ni homecoming floater bano noni wofo lechemo ake atalolie leji moni edomoshi ni epia na kaino na oshedu grana ki the first ebaha first aid kit ke ha Homowo gbejiano to eke ale no ni eku oshina ko aba ni anye akekwemo meke menem fe jimeni wa ni Homowo gbejiano to bano jugba ni fa watwade wa ame watwade wa ame ne wo cooking competition ni wo fe wo MPG money pia na kan chumo alo le edamoshini achu na kan chumo ni ji honorable Rita na odoleso anye awo papa agbene ma squire ame hienye loji owula Ernest Oko
wo leshi babao afole chemo ake teacher oko yo eni washe obache Reverend George Chakle koni afoleni ashamene ni ebatu ha la Homowo planning committee kechono no eke planning committee ehani eshe wala madina chemade o fine obache Homowo planning committee chairman Honorable George Community kuni eba damoshini eba ishka ye ni ma agba ami keji egbena ni eya present eha ami nefa na oke di ntwa wa akpe Honorable George Community Enele George ke George. Nime ke name. Osofo ke asafombi ke mambi ni na eba peshi. Wo ake local council of churches neji asafo ne yo lama neme ni bua me na ke chuon ni chumo instruct ye. Be me ni wokpe ne wosusu Solomon femo here no ni woke jiake afole ni wo ba hyan ye bi e wokba ha ma koni scholarship ni ma eto hihyen akeshika awomi koni akewa meni ameleni shi shika behia ne keji akewa me na mete hien wo se la ba na hese Rondamo local council of churches Najian. Ofane me to shika. Try. Afole en wo shan fen na yakpa sidi akpe eten. O hai pa anyo. Ke nyongman ne hu ke enumo. Ke kapeji nyongman enumo. 3,895 cedis, 50 pesos. Nya you are don. Papa Osofo ke enyemei ke bi ni yo nyomomri ni baf tumtumu ne ke ndomo planning committee na ake nyeke wo shila nye tum ne ke ni sumo ne fe no ni wo fe ke wo mi nye shimada shi ofele ni tum ni nye tum le no e ba da nyishi e ha wo ni wo gbe pa moji so my strut here in your offering, it will grow from strength to strength. Once again, minke ye planning committee and ake nye you are done. I won't buy a cake up like a charmer. Don't let it again, eat and caught it. Oh, when oh, ye fair, you are done. Inquire calling Kaha, but ya cheme. Can go a matalia kuiwo. Go vice chairman ni Raphael Mesa anu Mesa koni le e atu amajache maka meji aba ye bi ene Richard Olesoa no sofo ye you adon agbago yi Boke wo. yo wonder osofre ashike ke Homowo planning committee bi eshi agbene wo media bi ni ba bi emene wonder nye finish media bi wonder nye shi adafitwalo eni wo share wo ba che wo mami Esther enu okanse
Koni Eba Washida, vote of thanks. The final work at the intrawa Aquile. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son and give him the glory. Great things he has done. Lada de kotopon. Lada de kotopon. Wafẹ́. Wafẹ́. Hallelujah. Yaha wafẹ́ wakatwi kome adanu nchosi. Eja kehi. Eja ke na no mabo nyosi kele. Hallelujah. Oh, eha no fe na pepe. Mwana ho epe eni eko je eche eha wo. None wa bile efe na kai. Lo Yehowa waka mini. Eyi wala don. Wanda o stop eni. Come ba mo monu chu na mo ba chu. Mo pe mo ke nu chu mo ni akehale. Oh, maja chameni me na me. Asapombi media. Wanye wacha mo pe mo. Mo pe mo ye mieko. Drama na wa ba pe ye bie. Yo mo pe mo. Nu cha weni ne lo ya mo pe mo no. Pa nu wa pe wo gbla e ba twie wo hie. Jomo, drama no ya. E ko me pe mo eni na wo pe menekeda. Amen. Yo, wamami yiradon, wamami yiradon. Enwashe wabakpa fai osofre ba asumokoni ambanga ni me kambanga ma ameta wabala wa closing him eke wala wa recessional him boko wonuchumon eba na agbe ofoi nyafa ne wabakpa fai koni ayikwe ofai ba nye osofre ahin amanga yimeji koni ake beni ameya singing amela fiu koni amanga ameba keji ala wo na gbe keke asole ha wo ba na gbe nyefa ne keji apa sole mo se abasha infolin ni infolin mo abasha infolin sha mo boni eba ya le ne kenkin traditional council basha keji abena la traditional council ko for Basha, que la traditional council, que dignitaries, Esha, la traditional council, que sponsors Basha, la traditional council, que planning committee, Bi Basha, que nous say, Keji Menkokumen, general members of the general public, Ambas Monameke, Majachema Asha, Kame Esha and Fulie, Bonik Bejiano to Yone, Negradon. Yefane beni anga kwa ya bie ala fiu ha wo kuni ko software ba no ba ala wo closing keke asoli ha wo yo asa chairman ke asafo anyemen ke council members basha infolin eko
Yo, Nyelvradon. Was sponsored Papi Rentals Wanda Meshijoba Agido event. Papi Rentals Nibina use of BFN Amekaba Agido events Bafi Uni use mene. Wabala were closing him. Methodist in 10. Now thank we all our God. Closing him. Closing prayer. Obache Apostle Edmund Okechri. Keji ihawo closing prayer. Wo Papa Reverend George Shackley Banwo benediction. Ke wo recessional hymn. Bafi Methodist hymn 651. Ak my soul. Yaishiba menya wasolia. Wacheke wonyomo wandabushi. Ye ejironi ofu oha wongmene hiwo. Nunche solemo nika wachino jiake. Omo wo man onupae no ba me walayi. Oba susumai fe na me kwa onu fe ame walayi. Titile was software ni wadoma software ana. Na gban ha mo ichira. Wani wa jemo aye kuni ye obi atwia me. Men na me no ko bo hie keton wa wiemo no ye wa ani shishima afia me no.
na memba fata we wo fe communicate jabo ke sumobo ye momi kanu kwale mri agbene me fe on shi onu pai akuchi onu pai yiwa wo solomo ji ake oyi obu ame hu obu ame fe mo yi wa mo fe mo hiwale ke gbomo chu hiwale be mi ni o wa wonu o ketu afine mi ni fia wom pap ye komeke sumo bu ye momi kanu kwale mri koni afina kro bene oba tabie oba bie no ngo shida wa habu nanu wo ko ji ake wo wai fe ni yo bie hu won to me wo chofledi ye wa aji abu ame ni amenu nyumo shishi ni amemba fata Kristo asafo prele eja ke nomi nanu wala yo wa won pabu fai me fe ni jesion ke papa ni amba wa ke an ke ni chimone ke me ni sponsor wo me pabu fai ko yo bu ame o cho me wala no ha me o mo cho yi wale o gbala me o cho ame ni tumo yano ame no ani ashore na fomo bi fe ashore yo hi wale na wa yu no ke wo chele bile ke mo kon amen. Yefane nye ha wo he jomo wotu nyefen won wo Yehowa dromo emobo ehebu shishi le moni yo hewale ka ba nyi boni afe ni efonko akane nanye leke lebi ehunu efe nyanoko hwane hu nyonkyere fe nyanoko le moni egbele ogbe ye he eha ebiye gbeni sa egbele hanye ekpakpa ke mobonale anye nyese nye wala gbin abofe pa fe pa ni nye gbla ba hwe nye dudona yo wa jomo afi onye fe ni etonye wa han nye no ne dronye yo wa awo hanye hejole mene amen. Wapuje Lala, met team 651. Act my soul.